якум бор меспоранд ҳамон китобҳоро ба мо тавсия битед, яъне ки муҳоҷир ҳастед. зиёда аз 360,000 мисра шеър навистагиам. шеър продлил карда накор. Дар масъалаи дигар документҳоам ӯ нафар метавонад. Салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумоён, бародарон ва хоҳарони аҳли ислом. умедворам ки тансиҳату хонобод ҳастед, ҳар ҷое бошед, тантон сиҳат бошад ва ин наворо ҳатман то охира гӯш бикунед, лайк монед, комментария монед, ягон чизе ки нофаҳмо мешавад дар зери комментария бинависед. ҳар як комментарие ки алҳамдулиллоҳ шумо менависед, ман онро мехонам ва хуб боша алҳамдулиллоҳ ҷавоб медиҳам ва баъд боша таваккала ба Аллоҳ мекунам. имрӯз мехоҳам ки барои ҳар он нафаре ки кор фаъолият мекунад дар Москва, ғариб аст, яъне ки муҳоҷир аст, ба сами шумо як хабари хуша бирасонам. якчанд рӯз пеш як бародармон, ӯ бародар хати ман солҳои ягон 15-20 сола шид ки хати шинос ҳастам, алҳамдулиллоҳ ҳамсоҳбат ҳастам, машааллоҳ бародарай. гуфтанд ки мо регистратсияда ёрдам мекунем, яъне ки регистратсия мемонем, фақат через госуслуга агар касе ки кардагӣ боша хай мефаҳмад. ҳоли ман ба шумо подробнитар мефаҳмонам чӣ хеле мекуна ӯ. он нафарҳое ки масалан мебиёянд первичка мегӯянд, первичка якум бор меспоранд, мисол регистратсияра 3 моҳа, метавонад ки 3 моҳ биспора дар госуслуга, дар дани база ҳатман мебарояд. мо худмон алҳамдулиллоҳ бародаронро супоридем, ҳаст дар дани база биромад. ва он нафарҳое ки мехоҳанд ки патент доранд продлит кунанд, зиёда аз 2 моҳ мега намешавад. 3 моҳа ҳар касе ки мега ки через госуслуга дар қайд мемонем 3 моҳа, мега и вуҷуд надорад. ба ҳамон хотир мега 3 моҳа гуфтам меспоранд через госуслуга, вақте ки 2 моҳ мегзара мега уже автоматикӣ аз дани база мепара мега. ба ҳамон хотир шумо агар ки патент дошта бошен, дуюмбора ё сеюмбора мехоҳед ки продлит кунед амон регистратсиятона, фақат 2 моҳ метавонед ки исми патента биспорен, 2 моҳа шуморо ҳамин бародар продлит мекунад. ман рақамоша алҳамдулиллоҳ дар ҳамин таъинаҳоро ки рӯи экрана мегузорам. шокир ном дора, шокирҷон сафаров. ҳатман ки занг заден, агар ҳатман аз номи ман, аз номи бигӯем ки аз канали Абдуллоҳҷон Бобиёв гирифтем ки масалан барои регистратсия чӣ продлит карда накор. дар масъалаи дигар документҳоам ӯ нафар метавонад, лекин дар дигар масъала алҳамдулиллоҳ худтон занг мезанеша прамои гап мезанем. ба ҳамин хотир шокир сафаров, ман бори дига мегӯям ки тӯли чанд солаҳо шид хатим ӯ кор фаъолият мекунад. кор фаъолият не, шиносоӣ дорад. мақсад бисёр хурсанд шудам ки масалан ҳамин кора пеша гирифта хати як бародар мега ки алҳамдулиллоҳ, як бародари тоҷики хидмотқатӣ мега тӯли 17 сол шуд ки вай кор мекунад. ба он хотир гуфтам хай хуш ҳаволот биём, алҳамдулиллоҳ ина дастгирӣ аз ҷониби мо. ҳар як бародаре ки мебиёянд масалан моро як муроҷиат мекунанд, мо дақиқ мекунем, аниқ мекунем ки чӣ кора, чӣ хеле аю аз қалбаш, ака Аллоҳ худаш медонад ки чӣ қалба, лекин вақте ки таҷруба мекунем бо воситаи бародарию пулию молию, мебинем ки алҳамдулиллоҳ бародари машааллоҳ ай, ба ӯро мо рӯи экран мебурем, гап мезанем. ба ин хотир шокирҷонам алҳамдулиллоҳ ҳар касе ки регистратсия мекунад ба ҳазур алҳамдулиллоҳ шокирҷонро дар ватсапша ё ки дар номруша занг бизанем, регистратсиятона продлит мекунад. агар патент дошта бошем, бори дига мегӯям, патент бошад 2 моҳа продлит мекунад. агар ки якум бор первич набошен, агар 3 моҳа метавонад ки продлит кунад, яъне ки дар дани база бимонад через госуслуга, алҳамдулиллоҳ ки мебирояд ягон бе ягон шаки шубҳа. ва як масъалаи дига ҳаст ки бародарои ширини ман, бисёре аз нафарҳо дар чихеле ки дар боло гуфтум дар комментария менависанд ки бародар Абдуллоҳҷон, шумо ғазалҳое ки масалан мисраҳое ки мехонен ҳама тарбиятомеза, ай кадом китобҳо мегирем, ё ки шуморо ки кӯмак мекунад, аз куҷо дарёфт мекунем, ё ин ки мегӯянд ки ҳамон китобҳоро ба мо тавсия битед, хуш ба ҳолтон мисол ҷустуҷӯ мекунем китобҳои панду андарз. алҳамдулиллоҳ хай мо адабиёта ки хуб хондагием, ба ҳамон хотир китобҳои панду андарз бисёр мехонем. ва як чизи дига ҳаст ки инҷа ҳар он нафаре ки агар дукони мо омада бошад, дукони зиёратшо, қати мо як бародар ҳастанд бо номи Муҳаммад Иқболи Раштӣ. он нафар зиёда аз 360,000 мисра шеър навистагианд. ина дар экран алҳамдулиллоҳ мегузорам чӣ хел дроен дар Play Market-и Android, дар iPhone не, дар Android, дар масалан Samsung, Huawei, дига чиё Play Market да 2 китобаш ҳастай. ина алҳамдулиллоҳ чӣ хеле ки дар рӯи экран нишон додааст, дуромада шумо скачат кунед, китобоша ай ҳамон масалан бихонед. мара бисёри баъд ҳамин бародармон алҳамдулиллоҳ тӯли 3-4 сол меша кор фаъолият мекунем. қати қориҷон Муҳаммад Иқболи Раштӣ ки аз ноҳияи Рашт аст, ай навдӣ, алҳамдулиллоҳ бисёр мисраҳома ҳамон менависад.
چی می‌نویسم؟ من میگم که مثلا قاری جان در همین مسئله شما بنویسین. مثلا یادش پیشتر میارم در مسئله عید قربان بود، گفتم قاری جان باید یک گونه شود، این گونه شود که هر یک ولایت، هر یک شهر در اون مثال گرفته شود. با همین خاطر در اوج اگر کسی گوش کردگی باشه گفتگیم که عید قربان بر دیار تاجیکستان آمده، بر دیار دوردشت رشت و ختلان آمده. مقصد همه شهرها و ولایت‌ها را در همین مثال جو کردگیم در همین مثلا تبریکات عیدی. با همین خاطر شما بعضی بدروین الحمدلله اسکچات بکنین از پلی مارکت. فقط آیفون دا نمیشود، فقط گفتم بار دیگر که فقط در پلی مارکتی اندروید میشود، ولی آیفون دا برنامه گذاری نکردین شد. با همین خاطر شما بعضی بدروین اسکچات کنین، غزلاشو بخونین. غزلاش بار دیگر میگم که بسیاری بعد مرکب هستند. بعضا حالت میگم قاری جان خیر همین را نمیشود که کمک ساده تر کنیم، چون که برادرای ما بیشترش مرکب شعرها را فهماندنش بسیار مشکل تر میشود. به همین خاطر ساده هم می نویسند، لیکن در کتابشون در همین پلی مارکتی که مثلا یادش گلستان خیرات یا دیگهش این همین برنزدیکی برود در یادم نیست این نامش. مقصد بسیار شعرهای مرکبه، یگان نفهمیش شو اگر میتوانید بعضی کمیتر بنویسین، چون که برادرمون بگیم در 24 ساعت 16 ساعتش قطعه همکار الحمدلله برادر جان محمد قولاشتی میپرسم اما چیزی که کدام شعرش که نمیفهمین ان شاء الله در زیر کامنتر بنویسین، من حتما در زیر کامنتر با جواب میتیم شما دا از قاری جان پرسیده. چون که رقم‌های تلفن از دکان باشه یا که ای خدمت بسیاری وقت دکان که الحمدلله گیرانه، یعنی 4 تا 1 4 تا 2 4 تا 3 4 تا 4 تا این گیرانه، لیکن تلفن‌های خودم بسیاری وقت بیزوش نه، فقط من می کامنتر را میخونم. و همین خاطر یک چیز دیگر با سهم شما برسانم برادرایش این که هر جای باشه تنصیحات باشه پیش از همه ما از 25 ینور از 25 دکبر تا 15 ینور هر اون نفرهایی که میخواستن که مثلا کتاب تحفه بگیرن این الحمدلله کتاب میتیم از 25 دکبر تا 15 ینور هر اون نفری که به دکان ما میان و حجامه میگیرن یک تا دکان یک تا همین کتاب اسماء الحسنا یا که این ایگونه قرآن هست الحمدلله توفه میتیم و جای نماز هم هست و دیگه چیزها هم هست. اختیار در خودی همون شخصیت چیزی که قبول کنه. باقی در امان خدا باشید. میخوام که هر کجا باشید تنصیحات باشید، خانه‌تان پر از فیض و برکت باشد، در امورتان خداوند برکت عطا بکنه. اوچه جانا را زیغ نکنین، خودتان احتیاط کنین. سلامتی شما در خود شما وابستگی داره. میگن دکتری خیلی شخصیت خود شد، خودتان در این خنکیات احتیاط کنین تا تان صحت باشه. باقی در امان خدا باشین. نوار لایک و کامنتر با دیگر فراموش نکنین، چون که ویدیوی ما با سخنهای ما به گوش دیگر برادران برسه، ویدیوی ما کمک بخیزه به همون خاطره. باقی هیچ در امان الله باشین. خیر دستگیری فراموش نکنین. توصیات و خانواده باشین. السلام علیکم و رحمت الله.